Okey, Ninja 500 453cc kalau tak silap. 2 silinder ataupun parallel twin. Okey, bagi saya okey. Sebab apa? Sebab kebanyakan yang 500 dalam brand-brand lain pun menggunakan 2 silinder juga ataupun 1 piston lah. Kategori-kategori ni 1 piston atau 2 piston je. So sudah cukup. More cylinder doesn't mean more power. More cylinder doesn't mean more fun. More cylinder doesn't mean more better lah. Okay. So banyak silinder tak semestinya bagus, I guess. Kalau kata MT-09 pun 3 silinder saja, 900cc kan. So tak semestinya cc besar adalah bagus. Duke, Super Duke tu pun berapa silinder saja. Bukan 4 silinder pun. Okay. Jangan fikir yang banyak silinder banyak power. Salah. Bukan macam tu. Okay. Motor ni memang berbaloi. Bagi saya sangat-sangat berbaloi. Sebagai pengguna Ninja 250, anda boleh skip 250, boleh ambil yang ni kalau tak ada masalah dengan lesen lah. Ni pendapat saya. Okay. So 2 silinder cukup, maintenance rendah, pick up pun ada. Ni motor di power. Kalau ada 4 silinder kemungkinan kurang power, pick up pun kurang dan sebagainya. Okay. So harap faham.